ngasi wang khayong ala ta leiba mesnam usarani gi anabu da mukta kanglai pang news tengbang lu KNTL manipur gi member sing amadi miam na kanglai pang news tengbang lu ki khuthang da angamba mateng pamre ma senpam ku de ngasi mai mesnam usarani gi imung da sida jabalak jabani masida makhata na kanglai pang news tengbang lu ki khuthang da mateng pamre khiba namdo masik puchen sawraba ise semong pang pai ki ku kanglai pang news tengbang lu ki bai kai de gi thagasari amadi makhata na hai ba marai bak thi ba mesnam usarani gi anabu da mukta lamdam masiki puchen sawraba miam na angam mateng pamina duna hai ba teiba mesnam usarani gi punsibu thawai kanbada ekoi khudman thawda lomina si haiduna miam phomda Kanglai pang news tengbang lu ki chin nau singa ai ya na bodi dang pisel gi mateng pang